And number 3, Chale tribulation. See ye chula cholaje the great tribulation. Cholaje reagandi cholaje short medi kamadio bana wali. So anama betagarun dang barau. Ang program kia and dispensation of kadame. Ka nugur ya binyu jon biling agwa. Linga number 3 me. Jim dina jana longo. Tema na show bakal wono show wal badak. Tindi ala lade. Keren di alam baro dia la. Ray tribulation yan cha da ga te kui mi la no ko tin la de wi mon ke kui mi la no ku ma wan jeng ne tin la de wi mon mi no wi mon ba nyot ga nyan mu kene ne re ga mendi so te de ko ga la fin ti choi ga wi mon yure wang loi da pin ke tin wan judgment di li baro ka na baro ka ta wang loi baro da te le dil me cha na le ko anda da kon ga choi kan kon wa rap cha kan kon wa na matre ne da ngwan la je da na di na ba kalen da na ga di le die dien ga wa na di le ngwan dien karam je ge di le be je ga tok ga te ram we la ne ru ni ba do ri je ga tok ja la kan kon ga di wa ne ba do kel chi ga tok ko ben mani det ko dial I believe ore ngi na me be cherne ngwan be ga left ko te ngwan ne ba gor ba lo ne ken ba ngai bina yuwa ka 7-year tribulation periods ba tun wan ba la jan goda ba to kelib dile men yam ba lem ni dile yam kelib dile men yam bi mishala gwantar karaso antichrist ba palwi mon jara men jel ke jok sok mabor alaki ko bi nyu jan bele ngwa ne godan gwana fin revelation shoga bakel baskel nyu jan shoga bakel baskel jan godan en bi nyu jan biling ka do dong kia biling ka do dong baskel en wara men chiben ko jon ko bori nga kana la dia gwan jeng kana la dia yisho kana la dia ran mi de wi mon so mo lo te lo ni tengwan ko wono mo gore revelation biling gwa nyu jan shoga bakel baskel ramen taga juk chong bobor nga men taga dang kana ba ramo e antichrist ka ngiyen sajak ke ngiyen jal ka nga antichrist bantar karasto ajara men ko di la be yesu rame be ben ganyam bantar karasto ma bo wunmon be so won nyodde je lon ko ngai je daman ko nya bene so be ko gwere to kon bagala duwe mon ko le gor be gwere ka ba bagala duwe mon so bene min diram balat ba kon goro wunmon be moy mal jenene jale jok songo boro michale antichrist lono ramishat ka Christ ramiji kai kajigan Christ so min belar kenyam be wunmon be moy mal false peace so mal be ko dak ka 3.5 years be wunmon moy michale new world order NWO new world order e gur wunmon mi jidit godan chenen ta dol ko cha kam nyal cha woy kelew be shogoro wunmon ma kwana malakel new world order ma religion be wa be man lakel jenene la ne pal ke sabat la wa bana moy mi chala sunday law mo no bana jo bana pal kel ka bana pal ka sunday exactly kan bogla bana pal ka sunday men ci bogla bana mat pal kel da friday da saturday da sunday bible kale te ke diu mo kan wa sunday ci da ma jek ka tuk shawa wono nyu jan ba sunday be pal kana ne wo se joji mo gwantar wo ben be gor marna ka pal kel ci ka do mo be do kum bana mat ka pal kel be education be man lakel be governance be man lakel wuñ mo ma kele be waji jan karwada tele wo party dina ta ka ay wo ta ka ji ran party ma ran par be man lakel tele party ne dapwe ne country inda ba malakel tele wo kon Africa Union ke USA e kon European Union kan barriers di alen chabala wi mon tele kel belaten and new world order win mon be lele la ten state Canadian so be right la Korean the new world order bela so me ya wala de jago succeed in and go ma ba gon yeno ba yor penya la satan ta me point Lucifer and share baka me wal ke ko la share ba ga mata ko ya share bana gon jeng ni gat poda wan jeng ne ta cha chira bananga yesu so Lucifer andana yada wi mon te da pen mon
kaya no gwe to koten ja ga second heaven ko heaven ga diok nyal mi was yang ko ja tin ka kora is face mo gwe tas Lucifer te tin ndama jan chale kingdom of the air atmosphere no bapen gwe rojran tin ba wuju wini me ba yoro penye be bene wi mo be ngala me chala antichrist me gwantar karaso be shi ba moy bom midi be empower be shongala wo rande en gwantar karaso me jale empower arba kanyo jan chala gwantar karaso kabok John entot John anyam shogaraw ajan chala ram jiang mi yerdun kon magwa kama dio cho jarurungwan ajara men jiang ne jen filmut ka Thessalonica erewde shogadok ajan kwor mi ben ke Daniel shoga bangwan ajan tungon tot kale yang wandien ke Daniel shoga baraw changa bana lanne je gwandar kala so ba nyod dire Bible ke lew so jen men babelat ken nyamba mishal abomination of desolation godan che gugor dagamal abomination of desolation me jiak mu yer dun ko magwa no be gore be luwa ko be control ci bog la ba wa ba palaje so jen goda be modial kana paladial daga mat go scale ngal ba gore ba palaje education mat ya pat ya governance mat ya pat ya culture mat ya pat ya sport ya mat ya pat mat religion jen ba ko wa ma scale medi dino be on ka ba patin 3.5 years ko yobo laro be ne ko dinyan be gatiam runam jok enus